Vanoi gam tina kuki chate ho zo sin bon chawin jingka pha Lajing August ni simsom ni legi Thursday ni huin zong jingka thu so ngai ki du hite thu so ngai tau hite Sadar Hills gam kai sunga dinga kuki CSO tu chung Meilhei gale tul si an ki phut do Committee on Tribal Unity Cotu Lamkai Thah ding thlen do na Sadar Hills Chief Association Sail ka Lamkai nin ananei vi Cotu Chairman Thah ding in pulun thang hau kip an thleng do vin chule Vice Chairman ding in thang milin kip gen thang kam lu pheng Dama vai phe kai min lin sitlo chule hem sang sing holoi chu an thleng do vi chule Secretary ding in Zang Khulim Khung Sai Joint Secretary ding in Lammilun Sing Sit Finance Secretary Thang Khumang Chongloi Member Meilhei kam kip gen chule Information Secretary le Media Cell mo puding in Thang Tilin Haukip Spokesperson ding in Ngamilun kip gen chule Defense Convener kam Secretary Lammin Thang kip gen Assistant Secretary Lunmin Lin Haukip Member Lammin Sai Sitlo Hego kip gen chule Relief Committee Convener Lun Se kip gen Secretary Roina kip gen Member Joshua Chukile Women Department Convener Ningboymar Co-Convener Neinu Khungsai Lingboy kip gen chule Modbung Women Wing Kilheng khat Secretary ding in Mary Lupeng Joint Secretary Nemcha Haukip Information Secretary Chongboy kip gen Spokesperson Neisi Guite chule Medical Department Convener Lidin kip gen Office Secretary NS Gangte chule Prayer Cell Convener Reverend Thangsat kip gen chule Defense le Security Thangmilin kip gen President Kukin P Sadar Hills chukidle Medical Department Thangkam Lupeng President Kukin P Saikul Gamkai chule Relief Committee Dama vai phe chule Finance Department Kaimilin Sitlo chule Women Food and Civil Supplies amo puding hem sang sing chu an thleng do tau vi Committee on Tribal Unity Cotu Lamkai Thah dinga Kilheng do ho cho Reverend Dr. S Chongloin pathin hinga tau pi na anane ye Achi sa April ni chimsagi ni kho Nagaland gam sunga Melsita an kithat Zeleng nu mei khat Kesur lungle new me kithan chunga Zeleng rong United Front ZUF Kamson Fiction Hon Alung phat mo naw thu ho phungdo vin sangtein thi mo chanu vin Hichinu kithan thu a Zeleng rong United Front ZUF Kamson Fiction Hon thu di abol do hinringa pan sata akilading hitin hin phungdo taw vi chuchi thina to nu cho kumsom thumle khat vel mi hitan amanu cho pimla khusunga NSNIM thingroi mi ho martyrs park namun kom ta an ki thad hi chuchi mi thad ho chun agang thei pe na surrender abol su hil na ding vin Zeleng rong United Front hon gi na khauta hin bol vin mi thad ho ong ki phon do lo wa ong ki pe lut lo wa hi le Zeleng rong United Front in hol do te ne dinga pan sata kilading ki hol do tho ding hi tin a hin phung do taw vi Zeleng rong United Front Kamson Fiction Hon aseina wachun hisi ka so pino tisan hi mo se in lungpun tin athat ho hoilai monin ki sel jingjong leo ki hol do tho ding hi tin gi na khauta hin bolu vi Zeleng rong CSO hon hichinu ki thana chungchang thu ho a ki phinna na sata an bolu wa Nagaland government vai po hole dalemol vekola pang ho law enforcement agency ho hinga zong mithat ho ahol do ne dingwa ki phinna za chum abol ta awang chun government thi bechanom na lai vitin Zeleng rong United Front hon pomosa nau thu ho in phungdo vi chule thu so dang khat chun seina Manpur State None District hupsunga taudai jang khovel achun milong thingnoi mi NSNIM thingnoi mi hoto Zeleng rong United Front ZUF phone ki kap to vin Khusumi milong nu pi ho chon ZUF hole NSNIM thingnoi mi akikap tu ho cho su khen na dingin pan satai na law vin khurhang asamu vin akikap tu naw mun chu anadel lu do vitin thu so ki mu chon a hin phung do e chutia Zeleng rong United Front ho to NSNIM thingnoi mi ho akikap tu na wa thina man na tu ho to sin ma het a hipoi People's Union for Civil Liberties PUCL hon Manpur State sunga galitul chungchang thu ho a kholchil na investigation hong nei naw wa a khol do ho thudi le thuta ho apun do nang vin Meilhei CSO hole Meilhei lubu ho chule Meilhei pumpi cho
Mayam kitam kha abang hil jing tau vin gale tola Meilhei ho themon ho zo siu chu aung ki phun do phat chun Meilhei ho to thim thei talo vin chuchi PUCL report nil khalding chu aki chu tho hil jing tau vi Lok Sabha MP Bimol Koizamin President PUCL Kavita Srivastava lekha phengmai sagi dimsi ana kisun khat chu ana thotin PUCL hon manpur gale tul chung chang thu ho a report apilut nau chunga alung phat mo na thu ho an het sai Sutia PUCL hon gale tul chung chang thu a report apiu chun Manpur State chunga gale tul kho set be sa zo ding hitin Lok Sabha MP Bimol Koizamin PUCL Lamkai ho an het sai Bimol Koizamin PUCL ho chu invite a ball in ki ho bidding in tip na na bole Lok Sabha MP Bimol Koizam bu lovin RPI athawali a Lamkai khat Meswar thona jam kitipan jong Delhi khopya press conference khat an bolin chuchi PUCL report cho Doudal na thu ho an phongdo in PUCL report chen nam khat pan pitum ane vin Meilhei ho themon ho bo phongdo vin alang khat ho themon na thu ho phongdo po vetin ama pan an phongdo e chuchi PUCL report cho Meilhei te leng pa dana tule to Rajya Sabha MP leisimba sana zawba in jong Nasatah an Doudalin chuchi report bol ho PUCL ho chunga Meilhei hon complaint a hilo le fire asanga sim abol na dingu vin zani Wednesday ni khuchun amapan Meilhei mi pi hon het sa e PUCL hon mi pi ho hinga ngaidam athum na ding vin jong chuchi leisimba sana zawba kitipan an het sa tai Meilhei te lengpa leisimba sana zawba kitipan PUCL ho chunga complaint a hilo le fire sangthum bolding ati to khlon chun complaint a hilo le fire sangthum bo hilo vin complaint a hilo le FIR sang som ki bolding hitin Meilhei thingnoi mi lubu aram by tingo leader korongan ba khuman ki tipan apong do e chuchi PUCL report cho Meilhei CSO kokomi honjong Nasatah ana Doudal wa chule Meilhei CSO chum hole Meilhei lubu Meilhei leader mitam ta hon Doudal nau thu hon pondo sau hitai Meilhei CSO kokomi hon PUCL report Doudal na a atusei hok chu KSO General Headquarter in anil kalovin Meilhei CSO kokomi hon Meilhei ho chung bowa thunei na ani hin Manpur pumpi thakhiala thusei thene ringa thanein ani povetin KSO General Headquarter in adon budu vi PUCL report Nasatah an Doudal kha Meilhei CSO hole Meilhei mi pi ho chungin KSO General Headquarter in sangten thimo chanavin chule Meilhei hon PUCL chunga gina bolwa FIR bulkhum ding legal action la ding tia gina bol cho Meilhei hon an boljing sau khat chu hitan Meilhei ho dei bangta a khulsilna investigation neilova tudi thuta phungdo ta pok cho sutia chu Meilhei hon gina an boljiu hitin KSO General Headquarter in ahin phungdo vi khulsilna ne mi hon Meilhei ho dei bangta report pelo thingole Meilhei CSO hole Meilhei mi pi hon suchi report cho zo thu hibo ve bulebal nei lo hibo vetin ana phongdo ziwin ana pomji lo mong hitin KSO General Headquarter in seibe Meilhei hon PUCL report Doudal hi apat na hitpon Manpur State chunga gali tol chung chang thu a Editors Guild of India EZI fact finding team hon report an pilu do zong cho achi sa sang ni le som ni le thumkum ki chai lang chon Meilhei hon Satain an nil kalovin chuchi Editors Guild of India EZI ho chunga FIR abul khumuvin legal action la te nedingin pan Satain an alawin Editors Guild of India EZI ho an suboi the jingovin aila Editors Guild of India fact finding team hon report an peludo tuta an khuldo hok cho FIR ane nunguvin song tudi le tuta an khuldo hok cho umjing hitin KSO General Headquarter in phongdo vi chule lamka kona galitol ji a an kithe do ho Meilhei mi pi hon jong chuchi PUCL report cho Nasatah na Doudal vin PUCL hon pan pi tu mane vin chuchi PUCL report cho bulebal nei lo zo thu ibo vetin hin phongdo vi India Prime Minister Narendra Modi in honglongding September ni simget ni khoa Assam gomsung vilna nei dinga ki sei cho anavocho no vin honglongding September ni sim somle thum ni khole nini sungum dinga Assam gomsung vilna hong nei ding hitai tin thuso ki muchon hin phongdo e India Vice President election ding sia Narendra Modi in apart hi an vote zone hidanin Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma an phongdo e Manpur State songa galetol sunghin India Prime Minister Narendra Modi in Assam gam sunghi avel vela agavila hitan
Ahin la Manipur State sung khat ve jing cha jong aso lut kha lo la ya hi India Prime Minister Narendra Modi Assam gam sunga kin gon manding agodo Dr. Bhupen Hazarika apin ni kho kum zakhat thlin ni kho aman naw kin gona India Prime Minister Narendra Modi panagala ding hi Union Home Minister Amit Sain tuni thla lang le sam gam sung goti khupi vilna ga nei ding hi tai jing kho Friday ni khuting le goti muna Raj Bhavan building tha hondo na nei ding hi tu so oichan hin ki chai tai tu so ngai ho zo sin a bon chawin ni khu pha